navuga umukino ubanza byari bibiri wo kwishyura byari bibiri kimwe bya Real Madrid kuri Paris Saint-Germain ikipe ya Dortmund yakuye Paris Saint-Germain mu mukino ubanza byari kimwe ku busa umukino wo kwishyura nanone byari kimwe ku busa igera ku mukino wa nyuma isezereye Paris Saint-Germain kuri clean sheet n'amakipe abiri atandukanye mu mibereho mu mikinire no muri iki gikombe biratandukanye imwe irashaka igikombe cyayo cya kabiri ndakeka kuri Borussia Dortmund Real Madrid irashaka icya 15 n'umukino first of ufitiye ishusho Benjamin nabonye umutoza w'ikipe ya Borussia Dortmund Terzic avuga ko yari nko gukina na Real Madrid imikino 10 byaba bigoranye atariko gukina nayo iminota 90 cyangwa iminota 120 nta gitangaza kirimo kandi kwitwara neza byashoboka twayitsinda tugatwara igikombe ubundi turamutse turebye ubushobozi bw'amakipe yombi yakaba yari finale iri itari balance cyangwa y'amakipe abiri atari mu bigaragara n'amaso ngewe karindwi nicaye nsanga muri uno mwaka w'imikino Real Madrid igiye gukina finale ya gatatu kandi finale ziheruka yazitwayemo neza ese umukino wabo na Man City yari finale mu mikino kimwe cya kane kirangiza ntirangiye umukino wabo na Bayern Munich muri demi finale wari finale aho hose Real Madrid yagiye igaragaza ubushongore n'ubukaka aho kugira ngo bikomeze kuzamuka rero mu mafinale n'uburemere bw'amafinale ndabona nkaho bisa nkaho byamanutse muri kimwe cya kane yaremeze nko kuzamuka umusozi muri kimwe cya kabiri umusozi ukomeza kuzamuka ariko no kuri grand finale asa nkaho igeze amanuka cyangwa se ahatambika kandi ishobora no kwihuta icyo cyaba ari kibi oya buriya Real Madrid igira imyumvire yuko iyo nta na rimwe ishobora kujya gukina na equipe itumva kuri hejuru yayo icyo gihe ntabwo nkizi Real Madrid yabigiye nko gukina isa nkaho yubashye cyane ikipe bagiye guhura ujuri Man City ujuri Barcelona ujuri Man United ujuri Paris Saint-Germain still aba bahungu umuntu wese muri Real Madrid aza ikintu cya mbere kibanza kumufasha ni imyumvire yuko akuruta ni imyumvire yuko agusumba ni imyumvire yuko ari muri equipe last category ishoboka kuko tutabeshya nyuma ya Real Madrid nta yindi kipe ibayo wawuzure inkuru ya Gilbert yasohoye kuri uyu munsi yuko amakipe ahagaze muri Ligue 10 top 10 hagiyewe na Real Madrid bafata ama equipe yo mu Burayi nayo muri Amerika Real Madrid umwanya yari yabutakaje kuri Man City yego yahise yongera niyo kipe ya mbere ku isi ibyo ngibyo ni ibintu bifite imibare ni ibintu bifite fact ni ibintu bifite ibihamya byinshi nta nubwo Real Madrid igira ya myumvire kuvuga ngo underdogs ishobora kuza ikadutungura ngewe nibaza ko kuri bo kuri aba basore yaba bamaze kugira experience yo gutwara ibikombe birenze kimwe bya Champions League yaba bafite inyota yo kuba bagikora ku ya mbere bazabifashwamo n'abafite ubunararibonye bwo kuba barabitwaye batarigeze batinya finali yariyo yose kuko muri iyi myaka ishize mumfashe kwibuka amafinali ya Real Madrid iheruka finale baheruka yego mbere ya Liverpool hari haje indi n'ubundi Liverpool ya 18 sibyo indi iheruka nta yindi yanyuzemo
Juventus ni Atletico Madrid Atletico bakinnye babiri Juve ariko nagira ngo ni kabiri Juve ni Barcelona 15 na 15 ama equipe aheruka guhura na Real Madrid kuri finale yazaga ama equipe ameze gutwara Liverpool kabiri ni Atletico Madrid kabiri na Juventus rimwe kuva 2014 ubwo no mbere ayihaheruki batwara Decima ya Atletico hakurikira Atletico basubira 2016 bakurikizaho Juve na 17 agaruka haza Liverpool yego hanyuma ejo bundi nabwo agaruka rero urumva ko ayo ma equipe Juventus finale abo bari abashampion wabo finale ndayibuka Juventus yari ikomeye finale yo mu Faransa Liverpool yari ikomeye revenge indi ni Kiev na Liverpool ariko yari Karius rero Borussia Dortmund njye nakita ikipe yatunguranye muri uno mwaka w'imikino muri Champions League ndabona ko ushobora kuzaba ari finale yigeze kuba igahuza Liverpool na Tottenham ya equipe Liverpool icyo gihe washaka no kumutwenda ziranegeranye na makipe aziranye muri Premier League ariko intwaro Liverpool yari ifite ntabwo Tottenham yari ifite icyo gihe Liverpool yari amateka yari ifite intwaro y'akamenyero kaya mafinale ni imwe mu ntwaro ziremereye cyane Real Madrid igendana akamenyero ndimo kwibaza ngo umukinnyi nka Vasquez umukinnyi nka Espanyol Carvajal Nacho Fernandez kongeraho Modric kongeraho Toni Kroos kongeraho Vinicius bariyumva bati ni bisanzwe n'ubuzima bamenyereye Tandiske kuranga ikipe ya Borussia Dortmund n'abakinnyi bose barimo bibaza ngo uyu munsi turakora iki kugira ngo tubashe gucika ino equipe ibibazo bibiri bisa nkaho umuntu yarara yibaza rino joro ndetse umuntu akaba yakumva ko yaba ari finale yoroheye Real Madrid ariko nange muze kunyibutsa kugira ngo Borussia Dortmund igere ahangaha ni impuhwe zabaye inzira yoroshye kuko zigeze kuri finale ariko yanyuze mu bizazane ni Real Madrid kureza Borussia Dortmund ariko iyo mu kayunguruzo nyako yaba ari Real Madrid mbona Real Madrid kuri Bayern na Man City n'ubundi ikiba kibaye yitazitsinze donc itageze bibi nkuru cyane ariko Borussia Dortmund reka tuvuge ku buryo yabikozemo abaricyo tugarukaho cyane uburyo yagiye ibikora wenda cy'umunani ntabwo yari tayikanganye kuri Dortmund kuko ndumva ni PSV Eindhoven bageze muri kimwe cya kane Borussia Dortmund yatsindiwe Stade Wanda Metropolitano iza gukora heavy win mu rugo Signo Iduna Park yabikora isezera Atletico Madrid igikuba kiracika kuri aggregate ya 2-1 kuri 2-1 kuri umukino irakomeza bijyanye n'icyo Paris Saint-Germain yari imaze gukorera FC Barcelona yari match yarangiye Paris Saint-Germain uburyo basezereye FC Barcelona niba Paris Saint-Germain ifite amahirwe 40% cyangwa se 50% yo gusezerera Borussia Dortmund uburyo basezereyemo FC Barcelona byatumbanyije igera kuri 70. Paris Saint-Germain yisanga 180 itanateye mu izamu sibyo nase mapoto menshi biriya
Dortmund ikora qualification abantu batekereje ko Dortmund yagera kuri finali kuri match retour ya PSG ubwo abantu bavugaga bati nibwo twese twabonye uruhande rwa Dortmund muri finali noneho rero uburyo ekipe ya Borussia Dortmund yagiye izamuka konferanse izamuka mu irushanwa wibuke hari itsinda rigoye nubwo tutabitinda ry'urupfu iryo ryari riremereye kuko buri kipe yose yari kuzamuka ariya Borussia Dortmund ku rwego rumwe muri current form uvanyemo birase byo byahita bihumbira ku mirari Bona sinzi ikintu Eden Terzic aganiriza aba bahungu na cyane ko motivation iri behind nkunda kwita ko ari club itanga second chance kuri buri mukinnyi niba Bayern itakimukeneye ukaba uri muze match Humeriz welcome back niba uri Marcel Sabitzer ukaba zamani zanze kugusinyisha Bayern ikabita gukoresha ibiti ngwino mu rugo Jadon Sancho twahereyeho kare ngwino donc umuntu wese uri mu ikipe ya Borussia Dortmund si ngombwa kumubwira ibintu byinshi byo gukora uri umutoza kora setup yawe neza gusa ubashyireho uburyo bwo gukina bwiza bubafavoreza ubundi ubareke ubwabo impamvu zo gukina baranazifite no kurusha n'icyo gikombe ariko none Borussia Dortmund itwara igikombe cya Champions League cy'icyenda na karindwi itsinze Juventus ntabwo wenda donc amakipe yose asa nk'aho yiteguraga neza icyo gihe aza igatwara ntabwo habagaho dominance nk'iya Real Madrid tuvanga ishobora kugera hano inshuro esheshatu igatwara ibikombe bitandatu iyabaga yiteguye neza na zari zayibanjijeho gatoya za Olympique de Marseille zari zayitwaye nyuma gatoya za Porto ziratwara ariko hari ikintu ibonamo cyenda gusa nk'icyo gihe mu bijyanye na route banyuzemo ariko opponent bagiye guhura we atandukanye n'icyo gihe Nari ya 18 kombe 12 yamaze finali ya gatatu bagiye gukina cyitwa icyo nakwita kamere iriya Juve yaje 2017 yari ikomeye iriya Liverpool yaje 2018 yari ikomeye Atletico Madrid inshuro ebyiri rwose bivuga ati natsinzwe n'umuntu witwa Ronaldo nimubwire Real niwe wabujije gutunga Champions League kuri seve yanjye nk'umutoza iriya Atletico Madrid yari ikomeye yari imeze nka Dortmund ya 2013 na Bayern yagize ibyago byo guhura na ekipe y'iwabo ibarusha bona rero ikintu cyiza nabona cyane muri uyu mukino nuko hazaba harimo ekipe imivuga niyo twatsindwa twakoze ibirenze harimo n'ibindi twebwe gutwara igikombe cyacu nta muri tukabona finali iyo buri muntu yiyexpressing uko yiyumva uko akwiye gukina wenda icyavaho gutsindwa bine kuri finali bya bindi Mourinho yavuze ariko n'ubundi muri babiri umwe byanze bikunze bagomba reka njye nkubwira uburyo nabonye ikipe ya Borussia Dortmund muri uno mwaka w'imikino Borussia Dortmund ifite amwe mu mazina y'abakinnyi ameze nk'aho yishe abantu ariko ahuriye ku kintu kimwe n'abakinnyi bose badacika intege kubera abenshi muri bo hari ibintu byinshi bari mu mitima harimo n'abashaka kwereka isi yuko ko hari ababibeshyaho cyangwa se hari abantu batabazi batazi agaciro kabo attention mediane y'ikipe ya Borussia Dortmund ni mediane y'abantu ni nakwita abamigozi ya Emre Can Marcel Sabitzer bataza gucika intege babahanga cyane mu gushaka no kuwutwara bakina imipira miremire
b'imbaraga nyinshi kuko ubufatanye bwabo nabonye muri no mukino wa Paris Saint-Germain no mikino na Paris Saint-Germain yabuze igisubizo cy'abantu bashaka gukina n'iyi mediane y'abasore batatu muri Chance ndetse na Julian Brand. Ubusatirizi bwabo yewe n'umusore witwa Karima Demi kongeraho Jordan Sancho ndetse na Fruklo n'abakinnyi imyaka yabo basore imyaka yo gukina ibintu byose bishoboka igihe kirekire dukuhambaye ni equipe physiquement bien préparée kurwana urugamba kuko kurya amakipe nk'aya makipe akomeye ubunda gutsindisha ritme hari ukuntu amakipe azagashyiraho ritme y'umukino waba utari tayari ugahita usigara tujya down ariko ritme y'umukino uyu mutoza twa Terzic nabonye ko equipe ye iri dynamique kugeza gukurikira ritme yose ishoboka y'umukino uri gukina nayo hiza no kugira n'ahantu ubona ko ishobora kuba yaciye ngo ndayifatirana n'iminota runaka ndayifatirana n'igihe runaka hoya